Hei ngā rangi whakatāne e te iwi ka tū te hui whakanui a te marae o te mā hure i te kaupapa huia kai manawa nei ara te kaupapa o Anzac. Mai rāno i te ngahuru tau whitu tekau, kua whakanuia taua kaupapa e rātou, te take hei tā te toi hau o te marae, he mahi tuku iho. He whare hou, he mara hou, hei whakaatāhua i te marae mo te rā whakanui o Anzac, he kaupapa no ngā whitu tekau. This is definitely te māhurihuri ki Tāmaki Makoto's way of recognising those soldiers that went away. Mai anoa Christine Pānapa me tōna whānau e whakatuana i tēnei o ngā rā whakahirahira. He mea tīmata i ona mātua, nā te nui o ngā uri o konei i roto i te ope taua rua te kaumāwaru. Uncle John Tāwhai used to call everybody here from the 28th Māori Battalion on Anzac Day. They used to have a big kai and have a few ales or many ales, and it was just about coming together for whanaungatanga. I whakakoringia te rānei I te rātau no te whakahoutanga o te whare, ko whakaarahi ake anō e Christine. For us too on Sunday is about one of our whānau, Graham Campbell, who was from the SAS. Unfortunately, he got killed in Vietnam. But it's not just about Graham, it's about every one of our soldiers that were a part of those two horrific wars and all their whānau that are still with us today. Mahi a te mahi I te rā e whiti ana. It's all just to make it look good, and I feel good about it because this is our marae. This is where I'm from Waima. I am Te Māhurihuri. The young rangatahi behind me are going to carry on the kaupapa. I rima rauna tāngata e whakapaitiana ka tai ake ki te hui. Rā pai Tāwhai, te karere.